Unomhle kakhulu siyavusela mntana Nkosi ekhaya. Asiselwane babukisi. Nyamabhala Nkosi. Lamina okunene siyajabula lapha siyabona ukuthi ibufule Nkosi solo libulala inyoka Solomon Septimbeni lapha esikhumulo kuswa kusengwenya la ibunike khona ngeyama mfuthu sakhe. Mntana Nkosi elihlanga ngicela uPaul ngabutimba balonyaka. Yini nje lokubonile lokuhle longaphawula ngawo umgcumo nemidlonga wamajaha nekuba fithi kwelibhubezi. Ya Timba balonyaka bekunemandla. Pace baby liyisetulo sukela saqala langaqala but as umhlaba ayembili ukuthuthuka nenkosi ivulele libutho ukuthi ikhiphe ebutimba kule t-shirt indzawo lebengavamisi itolo so khanze ukuthi le distance bese yinzana so ngamanye amalanga bezama imoto unemlende solo ihliba fresh uphumule solo amandla setulu nolibutho silithumsa kakhulu amandla nje labuthweni ayakhomba ukuthi yimbi ahambe emabutho Nkosi Dlamini ungaphawula nje kokugcina mntana Nkosi ngobumcoka bokugcina umhambo namasiko lelive ikakhulu kade lesituwana lesitawulanzela emva kwethu nawubuka emave emhlabeni especially lengathi nebukhosi kulawo mave busekhona ubuka whether akuyinyawa lokuthi i-religion khona enjani la khopha khona kusesinemhambo namasiko uticabha ngalo ulive ngoba ngiko lokubeka ukuthi ube unique ngiko naloko uniter nibe munye apart from all the differences lenawo nibantu nje ngoba nganduna nihleli khona but niyati ukuthi namaswati uhlala ngeculture yenu whether ngomhlanga utwala timba sesikhathi sengatsha sewane ngoba linyenti imkhosi lekhona maganu just to mention a few but nakulamanye mavi ukhanza nawo kunakiwe kunemihlangano lemikhulu ukhanza bona but awukhangisa ngalo masiko abo nalahlukile kula ethu so naloko kuyenda ukuthi nawufika endzaweni ngoba kulelo live ube amazed ngoba kuna something lekungasilo ngathi ujwayele ukuthi emhlabeni siyakwenda sonke whether sihlabela ingoma sonke sisihlabela ngendlela yinye sayati but ngoba unique umnanzi because uthola ne-exposure as a human being. Nkosi awushadi ngakunyamatani mntana Nkosi wena namhla siyawugazana ithi inkosi simake sure ukuthi imbala ngeyilambi so sesiyitholile i-order kangwana ebabhala ucabanga mntana Nkosi utawuthatha nini yena inkosi kade yakhe soon Nkosi Dlamini but asathi ukuthi soon how many years so but one day God willing itawufika mntana Nkosi elihlanga kokugcina babukisa ifoundation live balibambisa bavusa umdlonga kakhulu futhi lela bakwendako bakwenda out of uthando out of the pocket spies inyalo cela ukuthate babukisa ukuthana labanye bamvu lababambisa inkosi bese ukuthatha hlobo tenkosi ukuthi tiwesekele lo msebenzi tibesekele babukisa nabanye abafana benkosi labavusa umdlonga basekele live lenkosi yes no siyakuthata nabo bonke labanye labendalo enkwendako and nanathi siyagcizelela kulabanye labanalo lamathuba ekunisita nakusita labanye labendayo nalemkhangiso lelo ngoba ku-advertiser live it's not a responsibility yemuntu munye ngoba ye-group lethite ngoba uthi no angisebenzi ka-tourism tourism akusiko lokho because as liswati uhamba nje unguwe magagula so uhamba nje ungakamagagula siswatini ekhaya so ukuthi maketha wena not maketha wena so maketha live la because live lalakhaya shiwe bokhokho omkhulu live lenkosi sihanda inkosi nekuthi inkosi sikithanze ukuthi nanawe utithanze nje live lakho ulithanze ukuthi uyaticabha ngelive laseSwatini khona la uphokophele ukuthi nawe lifike khona ngoba ungaba netifiso le-personal ngoba ungaba netifiso le-community nemimangweni ngoba live nje lonke kathinatsho so siyakuthata vele wonke mvulo hambisa imbili marketing yelive ngoba ngikona lokutawakha lelive nalokutawukhanga abantu ukuthi bete batoba ne-interest I mean sengikhuluma ngema-views lasedulo this is some of the things 17 million counting
17 million exactly. Yeah. I'm pizza ngakhe Eswatini. Just from Ingwala. Yes, so vele siyakhuthaza kakhulu and big ups to mina and hopefully nalabanye ngebathi bukele phansi nanabo batawufaka umfutho bafune nabo kufika la khona or even manigaptele hopefully nanani indaba senahambe kashana senikuma hundreds of millions or a billion views, so siyanifisela nani lokuhle nesive siyasifisela ngaso sonke isikhathi. Siyabonga. Babukisi Foundation Lwati.